Ako su mnogi u Bosni i Hercegovini već pomalo zaboravili muke Nane Fate Orlović, koja 12 godina od povratka gleda bespravno izgrađenu crkvu u svojoj avliji, to nije slučaj sa našim građanima u Austriji. Naime, uz 4. godišnjicu Hadžijskog fonda Austrije za pomoć Bosni i Hercegovini u Beču je na prigodnoj svečanosti Nani Fati Orlović uručeno priznanje Bošnjačka junakinja. Ona je svima nama primjer kako se treba boriti za svoju imovinu, rekao je Ramo Dahić. Niko Orlović, niko ni malo, niko ko što može Fata samo učiniti mi ne meremo. Znači dao je priznanje, ja sam bio pred 4.000 ljudi. To nije mala stvar govoriti takvu ženu. Trebate ukazati na takvu ženu i ovakvu majku. Da im ima od 2-3-4 rake Fate, vjeruju da bi Bosna bila još drugačija. Zahvaljujući se na priznanju, Nana Fata Orlović je pozvala naše građane koji žive u Austriji i drugim državama da ne napuštaju ili prodaju svoja imanja u Bosni i Hercegovini, ali i da češće dovode svoju djecu, makar i na porušeni kućni prag, ponavljajući da nikada neće odustati od borbe za svoju avliju. Dođite u Bosnu da vidite svoje Bosne, nemojte je zaboraviti. Nemojte svoga gruda zemlje da ostavite onog što vas je pročelo. A ja sam zaklela svoju djecu. 11 godina vodni lički. 3 put su me tukli. Dolazili, izgonili, ne daju. Po 100 policajca dođe. Nana Fata Orlović prvi je dobitnik priznanja koje će postati tradicionalno i bit će dodjeljivano u Beču. Ona će nastaviti svoju borbu sve do Strasbura, a naši građani u Beču su obećali da će nastaviti da joj pružaju pomoć u toj borbi za pravdu. Samo kada bi to činili i političari, zatim pravosuđe, ali i brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava. Jer u proteklih 12 godina najčešće je bila sama uz advokate, narod i novinare.